मैम बुखरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी की डायलॉग ता मीटिंग ताबी पापम नोक पतराम नोक चुरी ngasi ki thamjari ba khoi ki dialogue ki topic si cabinet expansion and Biren meets Amit Shah ngasi ki thamjari ba topic si khoi maroina hojik hojik lai ba manipur gi situation se ta yam kanna khoi gi irang kan khalak ba hojik se khoi gi NRC ki jam akan ma pot am oiri hojik se duga thaukiba tha khara sidagi so koina huji cabinet ta council of ministers si tarani thoi lai geda bese mapung fana akoi gi semba ngamdana manga khak leiba taret khak wat laga hangga leiba complete formation of akoi gi cabinet keno si semba council semba ngamdaba sigi matang kita akoi semaning be pa mas memam phongdo I aduga ningsing be yabasi February gi tarik mari dagi 2026 dagi anog government la ki bani hojik fawbuda masi incomplete oiraga leiri sigi matang da mayam amai koi hainaraga leiri duna handak si amuk kanoda koi home minister na kobudagi rangsi koi gi hanigi former chief minister N Biren si Delhi da chat pasida ma satpagi posida mayam se pura full speculation hai tare habadi manipur gi cabinet formation sigi matang ki da mayam ama aduga koi kamain tawrakadno ka haibna chingba aduga September gi tarik ani dagi koi gi trying to super manipur legislative assembly gi nipan super sigi mi form session sigi phamna ba gamen akoi governor chu samon taw kan sigi pham ba form sima lai duna sigi mamanga sema katra kain haibin jing bai wahang se koi mayam ama sigi formation se complete tor kadra haibe post lai du ga marak sida BJP ge koi gi national ge ba pham puga da mayam ama koi office bearer mayam ama khandana kotana mayam am taw ga form se lai de sida koi hani gi chief minister se su karingba koi gi portfolio ma para pagi mayam adu speculation ni haina raga lai adu makti oi hitre duna hojik hojik lai diba political game development me am lai marak sida panjaki ba NRC gi so mo hujik si ngasi maksu ngasi dagi koi pung nifu nipan gi banjing rang hinong ngai dagi GFT na kawra kan chathari manipur di pura charang na badung ba situation am amakak hujik lai se duna primary si koi gi hujik ki me amanga taraga phong san lai si marak tani maksi maru oiraga su GFT gi koi gi NRC and before census set wasi primary focal point ora kan hujik su lai ri bani duga marak saida mo koi gi chief minister na unaru bagi maram si kari gino adagi koi gi cabinet expansion to bagi kari gi matang ki me am oira kadra hin speculation to na lai bedu gi chap sa ba makti ngarang airport ta koi gi permission una matam da si gi matang gi koi gi chief minister na kang thok plate to botabu hujik kan langna ri ba koi gi NRC before census sigi matang da mahang marik chuba phong khra tham ki maram habidi akoi home minister da mahangna pungkhai muki chang wari sanaba sida home minister na su mahanga thangat ki bogorol sing yamna kupna ta ki aduga NRCC census ki mamang da koi gi hana tawhanba habi posi si tawna bai tamang ta census kara yethokation tawrakpa aduga NRC hana tawrakpa yai habagi achet pa thanjaba lai hena mahanga phungdoi loina na hujik oiba koi gi demographic imbalance ki matang da aduga unnatural ma'am village ma'am koi gi hengalakpa sigumai matang da ma'am palle duna hiram si matang so koi ki positively kari makhari work torok yai hena kan permission una bada phongdo pa form se lai hai tare tuna swai gi matang de ne koi puna manga assembly gi su September gi tarik ani da hojik se koi kaungna bai tamang ta government na support samon thokre assembly secretary na masi sorry kan no thokana notice thokanda sigi posima laikre maramaduna September ki tarik amadagina September ki tarik kuntra si phawbodadi akoi gi kan NRC gi jo house listing to bai thabak si hongna post laire ani maxde amna koi gi charang na ba amaru pol ani khaksu oidori ni haitare duna punna akoi cabinet formation cabinet expand tor posi gi hujik laire firm je kaino naina ba masung chief minister na ada home minister da chatla kana Delhi da unaru bagi magi meeting haitare aduna sigi fuel speculation mamam laina di ba chief minister masada gi chapchana koi gi sigi cabinet ki matang expansion do matang di adu gi potumo open up to ko taraga su NRC matang de pandana tawre duna sai matang de kari lakpa yai hana assembly gi lakpa sika chana na sidai da kari frame rokpa karam development lakpa yai live posting puna yeng kana koi nei najana baina tu na ngasi ge koi gi kano se thamjabani khana nei na bagi topic si khana nei na be saruga bina bai da mangta koi studio da lengsion do lai birai kai khumne je panelist ahan makta da AMMOCOC ki president SM JALAL jatram nukchari aduga koi gi panelist ani atena matam manungda join to biraka da panelist ani di koi gi THADOU gi leader oza LAMJATHANG aduga koi gi 14 CSO gi convener oza SHANTA NAHAKPAM su atena matam manungda join to birani oza jaran lak chi oza hujik lei di ba situation che yam charang na polam khak lei re state sida hujik
NRC gi ni hujik yam kanna hujik phong sari sina koi hujik si ban ga tawna sa thok kasin dem apan ba du gumba prajam punamak ta khoi gi akai ba pi ra kanda tawda ba ya ta ba khoi manga tari ba si da mayam ama toin tholak tana khoi gi ban ji sagatana sarkar da gi firep ama tawna ba in tawre du ga hayeng si sarkar gi mihuching satla kana Delhi da khoi gi unaruni haiba gi taksin ba port of form di thami du ga loina na cabinet expansion gi form sine du ga chief minister na ada chatlu biste mayam na speculation ama khakti khoi gi sagalaga leibin hai tare si gi maramda kano tawgadra ka haina adu gi potum ni chief minister gi chapchana kangthok pudi leite hai tare duna pot sidaida apun ba gi oin hai tare za karmani yeng bi fibam se kamain thambini Surbala hojik akhoi gi ngasi gi topic akhoi gi cabinet expansion and Biren meet Amit Shah siga iroina bada hojik manipur gi oina phong chari ba burning issue sing ha badare aduga maloina Sathara dong. Hobiroja. Hojik khoi ngasi gi topic ha batare khoi cabinet expansion and the Biren meets Amit Shah si matang ni siga iroina bata hojik anchor na khoi thambi khriba wafam sing si hojik ki burning issue sing si ge matang ni the burning issue sing si ge matang da khwai de henna maru oiba mayamna speculation hai tare mayamna karamba oigadori no haina khanba singi manungta cabinet expansion gi wafam sima aduga ani subada NRC gi issue ki matang ama aduga ahum subada ate undisclosed oiba ate agenda koi leramgadra haiba aduna singba ate su lairi adu maru oibada khoi gi hausi ki cabinet expansion gi matang sima Howsiki September ki date ani dagi date 2 dagi akhoi Manipur ki state assembly phamba gi wafam su leire do siphaw gi mamang da akhoi cabinet si expansion tawgadra haiba gi speculation amadi miyam da misi kano madi akhoi kari hai tare sum akhoi thajana ba aduga tongan ba source dagi adu khannarak pai ai haibana chingba wa so dum tanaba khonaba sigi wafam am lei chapchaba adugini haiba wafam di akhoi amata phongdokpa leite even kenogi ate leriba political leader singi maikai dagi su natraga state ki BJP ki office sai tare magi official spokesperson natraga na ani kano ama daita leiba khoi pham paiba mioi sing dagi hairakpa kholakpa wafam budi thulakpa ta de adubu mayamna launa bada cabinet expansion ji potse khwai dagi maru aiba priority da akhoi home minister ka akhoi Sri Biren singa phamin nakhiba sigi agenda simasi oigadra haiba sigi speculation amdi lei yes ado sigi potsimati akhoi Sri Biren sing akhoi former chief minister sina mana Amit Shah unarwa matungda phongdokpa wafamda su thedokpa si wafamdi haidaba mali aduga mana chatpa kanda chatting aidi unadringai mamangda airport ta paumi singna mangonda hangbada su mayamna dum haina ki khara dum smiling budi oi koi former chief minister se du du wafamna singba cabinet expansion nga mari lena ba kaido ba wafam ye chatpani khotpani haibo ti haiti the cabinet expansion si state sigi oina di khwai de henna maru oi ba hawjik lairiba government se masi nakalam rom de yeng ka dia khoi council of ministers se an quorum ne ba ko quorum phada ba akhoi keno ma ne ba council of minister ne ba leiri se magi leifam thokpa masing do madu leita ba aduga leiriba masing sina su quorum di oite aduga masi legal expert sing na budi hena khange ado legal gi oi bada khoi gi kari kano leibono khotpano mase aina sum khan bedadi quorum phada ba cabinet amadi oena khalle ba ko ado leiriba department mayam che masi mai magi hojik election sisu election is also knocking at the door ne ba ko aduna sigi matek sresida moigi lan se thing phanguraba
adudagi amuka covid na karina seitheng sangna phangraba state aduga hauji su lairiba khoi tongan ma section of peoples me amuka ki trust hanjan hanna bagi adagi idp sing mayum da halhanna bagi lambi thong chatpa yanatriba adagi apan ma leinariba mayam se masi lehanna bagi aduga magi area da lairiba khoi keno singche khoi barricade mayam se hangtok naraga mausa gumna normally tabak shuba khotpa yanana bagi khoi jingi jaga da manung hanjanba jaga da leikhriba khotkriba mayam se sida koi leiba aki akhang mayam se kokhan na bagi nomi makhon ta dan na bagi saukhat thaurangi matang da lehoriba koi lack of development hai tare siga mari leina ba issue sing aduga ate mari leina ba issue mayam se aten ba matam sirei sida tawgada ba se magi council of ministers se suna leitabana maram waraka state government se mangona yamna pung phadaba sabchaba government amagi mapangal mapung phadaba poto koi miyam sina mayuk naraga leiri nebo ado kari leibagi no koi state sida lengak paibiri ba BJP na majority command tauna center da su makoi ge lengak leina ado sida mapung phaba full fledged council of ministers thamdri ba si kari gino madu su yamna phajana sengna haite undisclosed nebo ko ado akoina sum yengbada sigi BJP haba Kanglup se masina political party sina tauriba thabak sisoba akhoi Pandora gi box thugai bagumba adagi auta tadriba unprecedented oiba thabak yam taweba ko moise ana ausiki cabinet minister awat pasing do hapchen babu manga tarani da nongni da hapnari manga tane boloina the state sigina lady ba hafam thopo minister sing si haujiki lady ba no government se wasak loba tha taruk tare sujale amane ba ko si phawba hujik phawba masi hapgi wa leita ba se state sigi miyam na kari gino na khorang na naina bani ado election gi matam khalerga di code of conduct ki matam su yora ne ba ko na swai sida ngaktor su Mantri Mandon du Suna Taurakanda government su Pazana Kogi Matangi election gi karigi moi tofam thopa preparation karikra Toningam Bagi Apam Basoina Lerambaya and Kalebako Aduna Maramorakanda cabinet expansion gi Potsima Matau Taba Lerak Pasesida Hanagi former chief minister se center gi lusing wasina unabagi tangai fa unataya dabagi tangai fa daba madugi kano mayamdo cabinet expansion sida yaugotaba composition mayam madugi matang da moigi internet understanding karikra suggestion adagi feedback karikra darkar lainabagi machatpa oigadorira haibasima anban number 1 factor ni aduga masi athuba matamda miyamgi apamba su cabinet mantri se suna hapaga full swing da laiba developmental issues and the financial issues state sigi laiba atai peace and normalcy restoration tobaga mari leina bata laiba awat pa ahoba mayam se masi menkhatana akayam khumang chausan na government si lakpa ngamba do akai miyang ya apamba ne du wish akai pijage ba oza madu mak hujiki se agenda se oram ta de akai gi major political development ama lakani habe thajab dilai bi proja Hoi husiki BJP manungda mayamgi speculation bri dum laiko cabinet mantri si suna hapchal luraga aduna maram waraga BJP si amne hekta strong oiba yamna unity effort ama laktana bagi maram su adum leiba aduga nakalla morom da maduki composition nu natai chahudraga na BJP manungda asauba kenoma khoi crisis sama objecti cabinet mantri se suna hapchan rimnina loina makse ma amasu phangna ba ai so mantri phangba ai haibagi asadi loin leinaram gadra sum khalle ba ko ado aseng ba cabinet mantri do suna lauk thokra kandadi magi asa leitre habse khangak pa matamda asa le hudraba kangbu singsina ano wa mu political development ama BJP manung sida lakadra madu crisis ama rakadra haiba speculation su laitaba nate ada yeng si BJP gita akoi na mumkin haiba su laite mumkin haiba su laite atumena okay za akoi yeng batai so far akoi mayam na hujik se adum speculation haidare aduga akoi political activities su dum intensify orak pandana chief minister hanagi former chief minister Biren na
कोई हुजिक एडमिट स्पेकुलेशन सेदा आदा चलकान उनरब सेदा सेमक पयाबगी पॉसिबिलिटी लेब्रा हाइबगी म्यामना कोई पोट अमखक हाइनरपदनो अथोपदो लै हाइबगी वाफमदनि हुजिक लाइसे मसिगा लोइनना सेप्टेम्बर की तारीख अनीदा अखोगी गवर्नर ना समन तोबे मतुंगिना सेक्रेटरी ना नोटिस तो नोटिफाई तौरकांदा अखोगी सेशन से फमनबगी पोसे लेपखिबसिन मरम ओइरकांदा सिफावगी ममांगदा सेमकपगी अथोपदो लैब्रा हाइबसे मयामना हेना अखोगी वाहंगसे तंगना को वाफम दुनी जिक लाइसे ओजा मेकेलम जथांग लाक्टिगे ओजा हुजिक लैरिबा फिबम सिदा हुजिकसु पंजकिबा सेप्टेम्बर अनि फावबगी ममांगदा कैबिनेट की लैरिबा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एक्सपांड तोरकपा नतका मपुंग फाना कंप्लीट ओइरबा याई काइना ओजागिदी खनबी लैब्रा अदुगा इफ एक्सपांड तोरकपा तारगदी मसी फॉर्मेशन से कंप्लीट ओइनबा सेमकपा तारगदी मसी सेमकपा याबगी सेमदबा यादबगी तंगाई फदबसे करी कइना ओइरकपा याइना खनबी अदुगा क्वेश्चन जे पुन्नी पुन्सिले दुगा सुम कना कना ना कोई कमाइना ओइरकपा पोजिशन सिंग जे कमाइ येंथोरकपा याइ का हाबिगो जाय करी कमाइ उबियो मणिपुर की लेंगा मरुइना 2017 देगी बीजेपी ना पाल अगर लाएबा बीजेपी ना 21 MLA लेना कोalition देगी हेयर इंडिया होम ला कांसिदा कांग्रेस ना 28 ले तारबसु सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी तारबसु कइनो मा मेजॉरिटी अमा सिंपल मेजॉरिटी हाई तारे सॉरी कइनो गिदो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगबा गमदबगी मरम ओइदुना मतम दुगी कांग्रेस ना सरकार सेंबा नंगहोदे 2017 दा फर्स्ट बीजेपी गवर्नमेंट came in 2017 adu matam duda leader of the house hai tare congress BJP की legislative और legislature party leader N Biren oira kansida sarkar se same aga lae ba in a very fractured mandate now odu loira kansida second term 2022 lae 2022 la kansida BJP na absolute majority kontrani toi phanga ga lae ba adu dagi chief minister matam dagi N Biren na leader do muka BJP du luching aga lae ba so second term laga consider sigi 2023 ki irang se marak se lae ba but togudu 2017 digina 2025 ki manung si sida in the last 7 years ki manung do the president rule lakri mamang sida yang taradi out of 60 MLA 12 se council of ministers hai tare cabinet se pham ga do ne ba sigi tarani thoi se push and pull amaga lamjen se kanna chenara kansida kari toge hai chief minister singani haibe ki sulei there are lots of events that has been unfolded in the last 7 years during the BJP government under the leadership of N Biren Singh. Then comes president's rule lakra president rule lakra matung sida anoba BJP na amuka leadership la kansida hoji ki chief minister obi riba honorable kaino imnam hiam chance chief minister da hap khreba now yengba yabase first term the second term the BJP N Biren ki matam de di cabinet se fazana team se semba ngamme ba whereas BJP na kaino se leader se hek sin ba kansida di hoji se kaino cabinet se trani thoi se fill up to bangam dreba in the last 6 months February the same August ngasi ne August ngasi da I think nomit se da so sarkar se expand to bangam dreba there are 7 posts lying vacant in the council of ministers in the present Yumnam Khiamchan led government se da habda basu yai mathanda su dum puba yai ke sukai deba but maximum limit do trani thoi ne ba trani thoi do 60 gi manung sida trani thoi se cabinet oi tarabadi phai haibagi concept di democratically kaino samvidhan na pirak pai matung in nadi sidi fill up to pham thok pra hai nadi mayam nadi khoi mayam di khalle ba adubu hodi phau se fill up to bangam de baji kari no haibe se la kan sida matam duda mantri phanghaudaba matam duda mantri phangdaba MLAs disgruntled MLAs mayam singsina matam dugi chief minister duda threat achoba pir akansida karigomba nang se ma pir akansida
a cabinet phangamdrabadi or sit hangamdrabadi sip tawamdrabadi haina moi internal gi aspiration mayam singje masa masa la kansida matam gi chief minister duna BJP gi manung gi maithi ni ngai gi ama lakpa situation amasu lakpa. On the other hand irang gi maram oiduna adum continue to robata rabadi so called cookies hai tare moi singsina lakpa ngamoi doba stalemate apan ba adum lega do fifam de leiba adigi mayam na su mi adum mi hat ni si adum leiba dagi maram oiduna matam dugi incumbent gi chief minister do tanchilak pa hai tare adigi mayam singi situation mayam singduna circumstances mayam duna couple to ra kan sida matam dugi chief minister do February da resign to hore ba 2025 da ma resign to matung da president rule la president rule su ware hai ra kan sida chahi ama Yodinga Yoram Dayuda, Amuka popular government reinstate to Kiba. Reinstate to Kanduda, Chief Minister Susila Kreba. Now, Hozik say cabinet say hang lady, but 7 seats are still lying vacant. Si kamay Todoba, Hana disgruntled Uba, Mantri Pangani Haina, Andolan Toba, Lantoba, Kamusing the Karai Chakre, Hozik Karim Tatoki Deba. Karigiro, Hozik is how what Arabadi, BJP na Mantri Piroy. Pampiro Haibagira. Last 6 months, in the next 3 months, 4 months, December, Loira Kanjida, January 1st week, the model code of conduct Lakani because Handaki 12th Manipur Legislative Assembly session will expire on 15 March 2027. The Loiganiba. Ado itaradi poll preparation adu dace lakpa tarabadi 3-4 months ki mamang sida code of conduct Lakaniba. Ado itarabadi how many months do you have? Not more than 4 months. Yes. Not more than 4 months is the Mantri Haying Hangching Hapatarabasu, Karito Nova. Karino Moy team na Togo, do is Saruk to the 5-man soccer high tare, Hozik 5-man soccer high tareko. Hozik Paliba Sarkar se, BJP na substitute lane squad suna players se masing suna hapte bakari no had 5-man soccer sing se Moy the comfortable over Maleba. Because amuka hapchil labadi issue play panghode game panghode haina adu mapanjida irang thokado over fifam oibagi circumstances tuna yadabagira because hojik se thamari khatang ngaire 2027 March the loisin gado potne aduga mantri ama piraga week that cabinet portfolio to the MLA contest over high BCD it's a huge leverage amaneba leverage yamna achauba advantage amaneba adoi tarabadi hojik phawba si the BJP na haptaba sigi manga manung dasu ahum se BJP ne ani se ama se NPF ne ama se NPP ne ba whole BJP na te ba despite having absolute majority NPF amaga deputy CM adusu NPP ama cabinet PA ba adoi tarabadi BJP gi angka se na khotla kansida karigino what made the BJP succumb karigino BJP succumb to is because party form of government ne party to sustain to ga haira kansida moina absolute majority leina karigi atopa parties su like alliance partner like NPF su karigi hapchin bra or NPP su karigi hapchin bra bo mai council of ministers sida if they don't have a mandate leiram derwadi unlike 2017 NPP mari ka ba do loy namak mari magdo mantri happe ba it's not based on ethnic line natre ba NPP di support mari do darkar lay bagi maram oiduna NPP mari do irrespective of his community they belong loy namak mantri happe ba matam duda now hojik lang chen ba point di despite having absolute majority contrani to leina majority leina kamaina BJP na mogi MLA sing se thema agan sida unifiedly or unitedly Manipur sida bog to bangam the base karino is it the fall on the part of the BJP leadership or is it too critical and too sensitive and too difficult to handle the MLAs or the people of Manipur Manipur praja yam sing se yam sensitive oibagi handle to ba wa bagi maram oiduna amaga them ngai ge kom de to ngai ge namak sida BJP matha sari se BJP gi maral na tabra or kenogi marala Manipur praja singi khalakpa BJP gi MLA manungi marala
haibagi question ani sida edi leyeba if I am to give my opinion adugi maram oiduna hojik yengba yaba se nahangai mantri pame chief minister pame haya Biren na chief minister heklo tho odi edi number 1 ne edi number 2 ne amaji number 3 ne haibi ba makhei sing sina chief minister bu phangba ngamra when Biren was removed or he resigned yengba yaba se or was the Honorable Chief Minister Hojik incumbent Yumnam Khemchan was the second man of BJP when he was removed. Hek remove lo tho di oigani haiba makhei sing se karai je chakra ge aduga yengba yaba spot se because see the position see the power leyeba see power se kamai ne to go no ba we need to make use of this power for the betterment of the people. Praja mayam gi nunangai na ba gi damak ta si power season naga do bane ba. Now, ena lag janing ba point di hojik ngarang gi chief minister ex CM gi khonchet to the yengwa tarawadi mana haijar ise aise nahan gi Honorable Union Home Minister Amit Shah ji gi magida aina appointment seek to raga mana matam pirak pagi matungin aise Delhi da chatpane hayaba chatleba halakan sida mana briefing pirak pai matungin na handak pangthok ka do census se NRC ga closely related ne tongan ba subject oizara ba tarba su hojik census se pangthok pa tarba di achumba data di oiroi maram di Meiteis will not be available in More Meiteis will not be available in Churachandpur and Kangpopi ate jaga sida. This does not reflect the true demography of Manipur asing bagi data demographic do report to de haina adugi damak to na census se matam khara yethopio or cancel to bio haina taksin ngai ge damak tama se in his personal capacity or in a home minister Amit Shah ji sida chatpane ba because Registrar General of India se RGI se census commissioner su oibane ba home ministry gi makha da leba gi maram oiduna adugi do piba chatpane ba in the meantime census to dingi mamang si sida NRC hana mitop handok na nabagi se update to biu haiba si sida chatpane ba halakre ba hoi in between they may discuss some political issues political gi BJP oiram bayai oiram de bayai but handa ki khongchat ki di central leadership na korok pa gi matungin na chatpan na chade magi bike gi matungin na mana Manipur gi issues mayam gi homi gi issues mayam se resolve to na nabagi damak se da in his personal capacity ma se chatpane ba NRC se to drabadi census to bigonu haiba se kaino ama oina bargaining ama oina condition ama thamrak pa yuane ba ta singnadi what is more important is census the data will be used in delimitation in the future adudi assembly seats mayam sing se tora kan sida problem ama lakani haiba se demographic imbalance to masana utka do bi waram oduna census se to bi gnu haiba ne ba aduga census sector ba tare mitop suloi yawgani haiba ne ba and mitop sing duna declare tora kan sida personal data lor kan aise Burma digi lakpani ai na declare suk to toroi ba adugi maram oduna hojik at this point in time hojik census to se yade haiba sing se chap chana 2 days consultative meeting of all CSOs so JALAL Department of Home Department na sinduna pangtho kan high krabane ba sida angak popot ama se Manipur Sarkar na hojik phawasi sida 5-man soccer na ngasi phawasi sida yare yam chume justify ui haina cabinet decision amatta su ware low de bida magi leriba officers employees mayam sing se census to number training chatlo haina mayam sing se mobilized to hoven se it is a full betrayal of the people of Manipur by the present 5-man soccer government neba sidi yam nuwa je deba ai last loisin again so cabinet expansion gi ama lejare adu isida 5-man soccer sida dum thammi aduga Manipur gi former CM Biren chatpagi su ei thamkhre now hojik burning oiriba kaino se census ki matang si ngarang degi self enumeration haukhre adugi si import si sida yengba kanda CSOs mayam singna su sarkar da phajana place to ra kan sida present government si sina MLA sing su taksin na bagi damak ta chatle haye ba chalo ko su kai de ba but niti niyom le ba prayasing se
pang bam ni khar pang tar su akhoi me am pang de ba we know for our future akhoi ki future ki damak ta akhoi se sacrifice or ga tholok pa ne ba now Manipur government should immediately take a decision and convey to the central government immediately census gi se let you or withdraw to bio defer to bio or cancel to bio ai ga do ne because hojik IDP labor mayam sing se Laboy Kong IDP da or Kanogi IDP came see the Kamana census logani, but these people, these are not their permanent residents until and unless they don't go back and they are not counted in their own places of original residence. If you take data now, history will be very ungrateful to the present leaders. Adu gimana mo idu na Manipur government na mathau minimum da togo do mathau tai chinda haiba yaba pot nate justify togo yaba pot nate Manipur government should immediately pursue to the central government to cancel this present ongoing census. Age my terms again. Okay, oza nu sigde pukal piram da nai matem tang lak choge husi Manipur government na hayeng di Manipur government ge khoi gi lenga ki mi hu ting chala kanda center da hauji census ki mamang da NRC ja han ta hong na bai da maka to pina ba takshiluni na hai riba huji khaktang da why only now mata mayam hogre census ki se pose koi nei na ka lak pasang rang han gi wa da na te sida government ge phirep si kamai thambi hayeng du MLA sing chala kanda kari pu ga do no ba are they pressure group let the Manipur state government take a decision and convey, then only state government is a decision locally. See, Kakata Bagi to Biro, Hagado Neva, Manipur government a proposal issue either a state central relationship of Kangdabra. Why are they going flying down to Delhi? For what purpose? The proposal has to come from the state government. State government dagi yade film so yade hai bagi amat tasu decision low the consider haying Delhi da eight chat lo kanam ta oza jalal chat lo khoi chalta la basu census department nadi census officer nadi training chat thari sidi ching da su sida adu kasu problem like your government is not saying anything why you people are kan hire oidro so Manipur government is entirely responsible for this adu ki damak to the natro nahan 2 days consultative meeting phami judi so Manipur government should take decision MLA sing khung chat tara basu lanai gi chat pagi wani pressure p na bai chat pai wana what pressure when your government is sleeping when government is not taking any decision state government gi report mata su lak ngai si da kai no khoi na Delhi da chat ga to go do ba okay thank you so much am ngai jai akhoi gi state government da gi oina du gi kano da ma pressure da ma pi haning bagi wafam da ma lai ra ta du ka sa matang da khoi na si gi pressure pi bi matang khira su ma khoi na ningsing ba ya ba si 20 sigi haurai pose NRC gi pose khoi gi 2022 swai sigi khoi gi assembly da tawra kanda NRC gi matang khile da khoi gi pukhatana resolution laura kan at tawbagi ministry da of decision tawna basi yobai wafam se leide aduga amuk sigi poche di farm tawra kan 2024 da amuk tawwe ada positive ke adugi potu da kemta khoi gi respond lak tu wafam leide haita adu taragadi handa ki pose jo yamna khoi gi it is obvious haita de asidai sa kyamna khoi gi kan hoina positively or negatively in the response kamai lak ta bun haiba wahang sisu akoi mayam lay sigi post lay haitare public domain da to the state on public domain da no reply sigi post su lay bine ko ningsing ba aduna matam su sange sang kan se da miram ne irang hore hujik 48 hours ki ko gi ban taw na taw re du ga hayeng tang chat ni ha post da kayam gyamna masigi post na kyam lumna da pressure pi bangam dina du ga muka so hang ba ya bawang je su gyamna nei ne la ka post hayeng khaktang chat tu se kai gi na post su lay de matam amam lay kre hai there were lot of plenty of time adu fuji khaktang se kai na bo hang su saung lay oja jana dam nak ti oja NRC gi sudum punna dum oja akoi kana taw jara ke duga hojik se cabinet che oja thambi ke it's already been 6 months oira kana matam si yamna di leitre aduna cabinet expansion to bagi se kari gi damakta kayam yamna maru oidoino haiba pochi kamaina ubi oja hojik kano da khoi hojik ke burning issue haiba taragati khoi gi cabinet sisu akoigi state government si gamna achauba challenges amani cabinet si da akoigi department mayam sigi akoigi kano mayam se magi portfolio haitare ministry bat mayam si akoi minister manga se masigi manung da khara paina gadaba khara paina raga atai remaining makhai se loina chief minister na yen thoktrි bari na magi kano da leire ba ko ado department sing sida magi plan gi natragana akhoi gi anova proposal gi
aduga hanna loisandana leiriba project mayamgi aduga anova policy program paikhatna bagi karigi leiriba aduga thaba inkhang awatpa khoi department chal leiriba khoi employee watpa khotpa hapto hapsingi karigi amamagi leiriba pending issues mayam che masi cabinet singchi masing shudragadi masi amna problem newa number 1 number 2 haujiki khoi kanwana so Michael na so takpiba akhoi election is knocking at the door ana siresida akhoi full fledged we ba mapung pha ba cabinet khoi kenoma council of minister ma leitaba taragadi mathangi siresida akhoi hujiki BJP manungda lairiba akhoi MLA singsi marakta confidence yamna ma kadaba aduga loinana makhoi maselgi marakta haujikti cabinet chi yenthorkini yenthorkpada ai saruk phangani haibagi asada BJP gi mathakta revolt chi laktaba adu tasengna na yentho aroi akhoi gi asasi leidau mandre haiba pot ama lakpa concept ti amuka dominna lairiba singso marol lon bagi tangka ama lakadra haibagi potchi leiba aduna maram orakanda political development and sai haibdo aduge development do lakpa yabage apprehension su leiba sigi factor singsi yang kanda aduga state ki adugamba council of ministers sama tha taruk phara phauba wasak lokhiba tha taruk phara phauba mapung phana leifam thokpa size do mention dana thamba je India da aina sum verify tawgadi check tawjaba bunti natte aina thajabai matungina de masi yam tangna thokpa thodo amni ta sarga disin ahan bo eram bu suya ina kadi ana masi ngasai Michael naiba du maina koi kwaram di phai to ga sudi sui magi mapangal loi lei haira ga su manung sida akoi overnight da ekta pomchai chai ba bagi adugi kenoma su akoi component structure adugi mai kenoma su situation su leiba aduna maram warakanda cabinet expansion se hojik leriba government se yamna chauba akoi challenges amani aduga masi tawdaba su yataba pot ama oiba aduna ni cabinet expansion ye pot se sigi makha tarak pada akoi gi burning issue gi matang da NRC gi matang ama hosik haibado ado ai su opinion masam tang Michael now the pasana takpi ado ai su ketang yet to charam ge akoi somi NRC gi matang se akoi gi hanagi chief minister sina masi am serious waina lokhiba akoi keno madi history amadi akoi manipur khonaina adom sigi keno se lehorani ko na hokhiba April gi tang keno da manga 2022 da haiba tare 2023 gi irang se lakthing gi mamang da state sida akoi gi influx of migrants se masina achoba akoi demographic ki oiba challenge ama akoi mayok naktana community mayam sigi marakta koi bhab tanadaba nungainadaba saunaba khotnaba laktana masa soba irang ama labi yai haibagi apprehension si leibadagi haibtare matamdugi koi chief minister Sri Biren singsin lo singbiraga koi assembly na koi warep ama pass tawi resolution ama pass tawi koi NRC se masi center da recommend tawna nabagi damakta ado masigi matungda amuka 1 March 2024 sida su amuka hanagi warep to reaffirming tawi aduga amuka su halaga si thai bako the center dagi ngasai honorable chief minister na magi statement da su hapet jawi center dagi pirakhe ba reply do matu khoi ki manipur khaki oina chatnan ba khonhan bagi oi ba wafam dudi mention tawdawa mali aduga punba India gi oina akhoi chatnan nabagi adumba phirep hujuk phawbagi oina finalize tawbal laitri haibana singwa adumba reply ama lakhi na hai ado sumba wafam singsi initiative se lokhat lamba miwai ama oina hojik census haurani haiba siresida laiba manipuri miyam gi apprehension se masi state government sina masi kokhan nanaba hai tare ko masi kokhan nanaba ga mari leina ba thabak khara measures khara akoi miyam ga tana tikna dana miyam gi recommendation karino haibana chengba sik tawdana tawbagi pot ama ngarang han khoi gi thasi gi tang tarek ka nipan ga da akoi classic grande da phammaga khanna naina dana tawbi pot puti leigre aduge matungda miyam na matuta akoi tongan ba CSO sing aduga akoi academician sing aduga te akoi senior citizen sing mayam yauna khanna khibaduda tana khiba haina khiba wafam mayam do matugi oiba interactive amuka
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤꯗꯀꯣ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯗ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯣꯝ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤꯗ ꯐꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗꯨꯃꯛꯇꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯆꯠꯂꯒ ꯋꯥ ꯇꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗꯤ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯆꯠꯊꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ CSO ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ CSOs ꯑꯃꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯄꯥꯔꯇꯥꯏꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯄꯥꯔꯇꯥꯏꯠ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯃꯤꯟꯁ NRC ꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤ ꯗꯤꯐꯔ ꯇꯧ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯗꯤꯐꯔ ꯇꯧꯔꯒ NRC ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯗꯤꯐꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯁꯦꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯦꯔꯦꯟꯇꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ प्रजाꯗ ꯐꯪꯍꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯊꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯤ ꯑꯅꯗ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 14 CSOsꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯤꯄꯨꯟꯒꯤ ꯍꯥꯎꯃꯤꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒ ꯎꯅꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯨꯕ ꯂꯩ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ NRC ꯁꯤ ꯒꯦꯔꯦꯟꯇꯤꯗ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯗꯤꯐꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯛꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯍꯦꯟꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯔꯃꯦꯅꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯒꯦꯔꯦꯟꯇꯤꯗ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯤꯊꯤꯟ ꯁꯣꯔꯠ ꯗꯦꯖ 2 or 3 days ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗꯨ ꯉꯁꯤꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯇꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯗ ꯐꯖꯅ ꯈꯟꯅꯔꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯎꯅꯔꯝꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯥꯡꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯥꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯈꯟꯅꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯃꯗꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯧꯔꯛꯑꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯥꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄꯔꯁꯨ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯗ ꯃꯥ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯆꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯗ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯝꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤꯗꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯗꯤꯁꯄꯥꯏꯠ ꯅꯣ ꯂꯣꯡꯒꯔ ꯕꯤꯡ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯀꯤ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯤग्ꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯂꯦꯝꯅꯥꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤग्ꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯁꯥꯔꯀꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯔꯀꯜꯗꯁꯨ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ
admaina thamjake okay za hojik tambi khire aduga khoi gi cabinet expansion gi pochim su leire aduga hojik si irang jam kan bandana ngasai gi NRC or khoi gi cabinet expansion khoi gi priority hai tare se poch hojik se khoi ani se tungna jat pani se da hojik priority se hojik NRC da am kan me ponam kok so khoi je hojik leire hai tare hojik ban tauri bani khoi gi manipur program yam da khoi gi nongmai chara ta da na chari day to day life da su ki matik effect to holi bani hojik se ana khoi gi NRC su jam nam leire aduga ai waza ma kelda laksaning so za hojik se akan ba firep ama lobo gi wafam aduga kari kari akoi gi se so sing gi level he sangkhila po wafam su pam pan bi khire kai to boya bai do bu ada satan to kai gu makhadi urak ubaya bine koina hopeful oi bai abe post thambi de bu 2022 da 2024 da 2022 da decision lawre resolution che ministry yore aduga adagi pose akoi gi response lakte phajana akoi na pam pot leite 2024 da muk march ki akoi gi tarik amada muk leide adu sigi pose de su akoi gi ngarang handa horopna de haida NRC se adugi pot so koina obviously akoi gi negative response phajana phangda do taraga de muk lakadu ba sigi condition buk leidam dana assembly gi handa ki thidaista kharaga hena kanna lobagi mathau tabase leidori bra haidi kaino kan mamang hanjin hanjin habdo kem tabi dram dana kamai thambini sa NRC matang da tang reflect tau jage Manipur Legislative Assembly se house se kaino gi within 6 months manung se at least amarak pham ga do banam not later than 6 months adu gi constitutional mandate ama lebagi maram hoiduna Manipur government hojik maroina 5 men soccer they are accountable to the house Manipur Legislative Assembly Manipur government is accountable neba they need to show that they have majority they need to show that they are accountable in the eyes of the members of the Legislative Assembly so hanadi if I'm not mistaken February or March tangke no trade something like that March dagi hojik se kaino September si sida to drabadi another constitutional crisis laigani ba constitutional obligations of present governments in the layeva adugi labor gi maram oiduna assembly se pangthok taba yadaba gi maram oiduna on the recommendation of the state cabinet honorable governor summoned the assembly neba adusu one day neba ngasai gi piriba kaino gi do mandate do just to fulfill that sarkar bu hingna na ba gi damak ta dum pangthok hi bai wa neba now sida yang ba ya ba se hojik paliba lengak sina kari to do no hai tarabadi there are many things that people of Manipur wants to know sida NRC hojik lauri se kari no hai tar de maru ina census se to hanning da ba gi ne ba NRC se hoina smaina I ho irang to de ngai mamang da Manipur sarkar na matam du gi sarkar na hodo khraba pot ne ba oza jalal January 16 2023 da matam du gi Union Home Secretary present kaino se governor se Ajay Kumar Bhala da matam du gi government na kaino se I rabane ba NRC to biu haina adu de gi reply su la okay RGI they reply la we are considering your request hayeba matam dugi sarkar na fazana hayeba Citizenship Act 1955 gi matungina Citizenship Rule 2003 gi matungina relevant portion to the Manipur gi specific oina amend to bira kan sida NRC se update to view hai na matam dugi sarkar na I khaba pot neba ya hoina ngasi se law na ban strike yam to ba tar ba su the previous leadership hai tare en Biren na matam du da mara law ra kan sida most importantly naga ga meite kokomi ga ENC pause 2021 du da pulap la minara kan sida NRC se demand to halak pa neba naga ga meite se Manipur integrity da di differences of opinion lay hit nei ba amana thuga ye to ba amana kan ge to ba adubu NRC gi matang si sida moi se pulle ba khatna ba ani yengna ba ani na issue ma da pun ba hai ba sidi aruba issue ne ba adoi tarba di Manipur sarkar na sumatam da timely NRC gi da bak ta push to we ba but the time has not right yet matam se Manipur government gi khutta leite ba gi maram oidina center da taksin ba mathau ta ye ba
irangi maram oiduna 2023 dagi kem to bang makreba now thabak amase yamna praja mayamna kanna tawrat parabasu circumstances or situation amase create to debasu ya yadeba example Southern Hills haiba Kampopi district se last 30-40 years tan baneba Kampopi ki kambuna but supang pangdeba togodobu matam dugi circumstances adu gi maram uduna new district se 2016 gi vote bank gi politics ki oina aduga greater Nagaland gi thogaiba yanana gi oina idea do Kampopi se adugi circumstances ka situation tuna create to halapneba likewise ILP so hanadagi dum taneba ka citizenship amendment act la bill la consider cap CAB la consider adugi circumstances duna justify to halapneba likewise hojik su hoi yamna togodoba yamna hoi leadership gina convince toba hebagi leadership na kaino gi Delhi ga mari phabagi adugi maram odina pirakpneba adubu other means le pa yaeba but adugumba leadership du na hojik su darkar leyeba hojik manipur praja mayam na hojik se mayam na aina ubada honorable ex-CM gi kaino gi du che du yinga consider census ki yaithok pi o haibese yinga consider magi rational or magi justification se kaino rom da chatleba NRC ga illegal immigrant pande ba letter kamaina home minister ma da chatla consider how can I go and say if you have to take away census because illegal immigrant is there because kaino foreigner is there or kaino gi se NRC to go do natro di yaro haina threat to ba yade ba the state Union Home Minister ga mabani gi mari gi do discussion gi do da dumaina threat to ba ya ponte ba instead in a very rational way NRC is a different subject that has been pursued even prior to this 3rd May 2023 conflict mamang din Manipur gi aspiration gi pursue to raba pot ne pa whereas NRC gi hen na sathi ba se hojik ki oina burning oi ba se census se karigum ba pangthok pa tarabadi Manipur gi aseng ba demographic profile se su ut loi ba adugi maram oiduna it will legitimize meitai ching da tade hai ba do chumba oiro roi ro za jalal karigum hojik ki census pangthok odi adudi eina hai ba nate kuki na hai ba nate meitai na hai ba nate data do na utpane ba adugi data do noi pambra di census to odana why is this government not listening to the aspirations of the people? May I am warning them to generation to the generation singna ching the young may take Amata Taram the Vene Tazat Rabadi 2027 census data young I consider a Hoikari Pau big neighbor. Lakatova to the Lakatova, Adugi Mara Uduna, Hojik Karito, Hai Taradi, IDPs Mayam, displacement Mayam, Labor Maram Uduna. Hojik census pangthor badi achumba oide haibneba adugi eithoga cancel toroga census gi se yamna maru oiba data ne adudagi scheme hapkani niti ayog dagi planning commission dagi paisa scheme adu da hapkani yaeba but hojik adugi scheme adu ada henna Manipur da maru oiba do aseng ba demographic report do ne ba not the displacement report do na teba ehoi low sura ga dum hingki gani adum will survive but if you take this data now say data collection se je khom batara badi aran ba report do nang na legitimize to thok patara badi karino ehoi na tum na ngang do report se adudi Manipur gi thogai na ba gi damakta census to haiba ga chap manadro Manipur thogai khre haiba unna na ba gi damakta data collector ga census to haiba ne ba adugi maram oduna NRC se hojik mat se karigino yamna intensively thangal lakpa se hai tarabadi census to hanning da ba gi maram ne ba adugi do karigi Manipur state sarkar na khangdaba no ba khangdaba saba no ba this is very unfortunate so adugi maram oduna Magi personal capacity the ex-chief minister should applies to Union Home Minister. Why is Manipur chief minister not trying to pursue with Union Home Minister, who is the competent authority, not as an individual capacity but as a government of Manipur? Ama oina karigi Manipur gi chief minister na magi colleague council of minister na kari pursue to bono maramdi moina hojik phaw da guts leite ba ena
census si pangthok pa yaroi haina decision loaning bagi guts later bagi neba sigi se low bioba adu gineba khoi thado inti manipur haizer ise why are you meeting JFD and 14 CSOs after 2 days of kind of meeting lora matungda when we already placed all our opinion in the 2 days consultative meeting why do we have to meet them secretly moi to convince to batar adi sansa se pangthok pa ngamgani haibagi them na bagi potla haina manipur sarkar da khoi critical oibneba so adugi pot oirak pagina aina haijening baji manipur gi dabak ta khan se pham se momentary ne hojik pali ba 5 men soccer su kuina chatle sang na chatle haida su 15 March 2027 da loigani ba moi gi tam session se anoba amukala kani change is inevitable ahong bahai ba se aina thingba ya ba pot na te ba situation se amuk ka hongani ba manipur gi situation se yamna dynamic oye ba ngasi nungdang na ama haing ayuk na tongan ba ama samai na lakpa ne ba hojik su situation circumstances sina compelling oi ba gi maram oiduna aina hajen ba point se the Manipur BJP gi legislative MLA mayam sing se member se Delhi da chat ring awang da ne Manipur gi sarkar da BJP government da ye ne census di toba yaro have a che du pai aga Delhi da chat pio ba natrabadi people of Manipur se bluff to bi gonu hai bene da hoi Niger is se achumba du seng na to se yada ba po du ei na tak pangam de ei ge capacity na te ei center da census to bi gonu hai bangam de adu mak di ei kiye hai ra di seng na hai bi ba se gi pot se because we are now facing the reality de gi hoi chen ge hai ba di yaro ba oda jan data du chingtam kai ne meiti je kadi puari da chingda leite ta de champur da ta de more da ta de hai ba se utna na ba gi damak ta census lobby ganu hai bane de khoi Niger is because we think for the future of Manipur leadership will come will go but the people of Manipur will flourish together lifetime de khoi coexist to go pod ne ba adu ki damak to the anti Manipur elements mayam sing gi damak ta machak or kaino mayam sing weaponize to ba yan na ba gi damak ta kaino sing du pibi ganu hai bane de khoi Niger is okay oza okay thank you so much oza jalan lak chi oza Michael su tham bi ki do za akoi gi NRC gi se akoi gi ungwa ngalingai de gi to hongtre do na theng ba su ten hu self enumeration ho grade 17 de gi akoi gi Manipur gi oina akoi gi kari luckily hai dura kari hai duna cyber down chat pe dagi 17 se sigi poche ma kanon tong da bai se lai re haure 17 nei sel enumeration aduna watling ai dagi hana to hotraga su haujik se cabinet expansion siga aduga NRC before census siga ani se NRC before census na hoi hena maru oi ba priority hu ji oi bendana aduna masidai se theng mu theng na ada akoi gi yari na ina chatlaga kano tong na bai damakta akoi gi census se defer tong na bai damakta adug mai wakhalon du dai du da maina akoi gi mihut khara MLA khara se chatna na baina sinbegi pot oi doi ra ko heng chat in tari bese masi state gi ba gamna kano to kan state government de du ma force ma pi gi dam otherwise chi thodok na kano to ha ba pham di oza mai kel thambi di hai tare ado oza gi di masi che kari mot lai bi chat ka doi bese ka ma hai yani na traga khong se kamaina thambi di masi akhoi ge hoseki NRC gi wafam che amna hoseki stage de amna alarming oi ba stage ama laire ko that 17 dagi moi house listing to bosi haugani na haibani ado miyam si am chauna achoba khoi unprecedented oiba movement ama miyam si dagi si matang se sida khoi chapchana khoi miyam gi aspirations karino haibasi khoi state government na khoi conduct tawdana CSO mayam si state government na invite tawdana mayam dagi opinion si sik tawgrabane ba ko anu madugi opinion karino haibasi khoi home minister gi kano da chamber da mayam dugi representative sing amu phaminaraga adugi mayam da amu interaction tawnaraka na ma loina mayam se phasana tagrabane ba ko ada khoi lairiba khoi state sigi miyam gi representative haibati CSO gi representative sing including some academicians prominent academicians sina hairi wafam sing se phasana tara matung da state government ki waiba initiative ama lawgani haba commitment si home minister gi level dagi di khoi delegation team haitare home minister unabada yaukhiba delegation team da piramane ba ko da hojik phauba state government gi karigomba khoi gi chapchaba simadi step lawre haba potumadi adugi makha tab da hojik phau udri ko
ado akhoina ufam thokpa poching si hujik phau salakta basida state government si guts leitrabra natraga center gi leriba losing basing sida fazana nok tobang ngamdrabra natraga makhoi se convince tobang ngamdrabra a lot akhoi speculation si lakh reba ko akhoi dissatisfaction si akhoi lakh ba hau reba ko state government ko ado akhoina nakal amorom da sum akhoina some little hope ko akhoi government ta so akhoi leiri makhoi su miyam gi pen daba nungai taba concern se masi yamna chamba heta ilai laina heta kano to wayaba dil to wayaba shuma oiroi haba se masi state government na soidana masi gi potsi makhoi da wakhal leigani haina khoina khali maramaduna madu hojok makki oina di hojik phawbagi oina di sapchaba moina kainoma haibase center da leiba lusing ba singdugi unaraga phaminaraga ngangnaraga hainaraga pot singdu fazana miyam gi concern sina sini sumain tawbani haiba singdu hainaraga dugi result lama puthoga mayam da utpang ngamdabagi oirambasu yayebako ana hojik ada satna gaduri basi governor sat kaduri basi hojiki akoina thamgriba aspirations akoi mayam gi lauriba khongiba mayam chi aspiration si leibagi sigi mayam chi puraga governor yauna ada leriba union government ki lusing basing akoi home minister gi thakta adagi registrar general of india gi thakta aduga akhoi census ki kanogi thakta commissioner gi thakta mayam si phaminarakanda madu convince tawbada mla sing sigi su pressure leina ba yauna na ba adugi wakhalonda satna ba oirambasu yabagi thajabadi leiyaba ko ado ama boere akhoina haijari se masi census si hojik census si government of india na census tawba se akhoi praja na census tawba yaroi haina census thing si haiba na te ba khoi concern si karigeno census si gi mamangda akhoi lamdam sida leiriba akhoi kano do akhoi illegal and the influx of migrants sing se masi hana detect to hu se haiba na nataba taragadi makha tarakpada tung tarakpada akhoi manipur khunai sidam achoba demographic oiba akhoi keno ma imbalance ama leirani aduna maram oraga hanadagi state sida leiriba terminal situation se masi amo hena complicated oiba situation me ama lakpa yai aduga state sigi asengba original population sing se masi ge space man khiba yai ma influx of migrants sing se state se dominate to khiba yai habigi adumba original inhabitants sing sigi apprehension ne ba na khoi di nrc oiro natraga nrc dagi henna akhoi matik saba akhoi illegal migrants sing se detect toba yaba adugi system mama akhoi state sigi miyam na pamni haibane ba asembate aduga state sida leriba akhoi tongan ba district sing da aduga porous border oibani na sigi manung sira oiriba situation sing jamna phajana masigi net and clean akhoi asengba original city kano do inhabitants sing do hanang tang detect tawtri phawbadi karigoba makhal gi census khangde ama khangde hayeng tungda record oina lehoba yaba du record sing do pairaga advantage oina sinar pa yaba dumba migrant sing na madu moigi benefit oina advantage oina makoi tungi documents oina moigi keno oina legitimate document oina moina kona sinar pa yaba that kind of tools that kind of moigi keno sing do adu government of india na madu eval to na bagi khongthang sing di akhoi original inhabitants sing sini yaba ngamoi haibagi wafam ne ba sige matang da state government ne central government ne akhoi ge miyam ge mihut sing sine sige ahum sige oiba yamna clear oiba understanding ama change ba understanding do akhoi miyam ge mihut chi yaudra state government ka central government ka phamin abdu da clear tawraga pubira asu dum yare ko akhoi gi di akhoi hojik pami se pochi fulfill tawraga dim yare ba ko are karigumba makhoi ge level da clear tawbuda akhoi gi khudong chada ba makhoi da darkar makhoi akhoi gi miyam ge mihut sing chi yauna CSO leader sing chi yauna unaraga maduda moibu hena fresher na traga convincing tawbu kanoda level to da hena kanaba oigani hai taraga di miyam ge mihut sing chi yawan biraga ko community me am sigi leader sing si chugi concern si chu yawhan biraga ko phajana central government se masi state government na ani sigi breeze wara kari hatare masi ontang phajana waroi silama niyom chumna ko
makhatana mayam si puning nanadanaba penabasi lainadanaba si waroiselama purakpa mathautai madugi waroisendo purakpa haibase state government ki duty ne abako sige duty si state government nga si nongma nini sige manungda masi kamaina ek oina onthorakpa haibado akhoi yengkhiba tari ngasi ma hayeng mak chatkani haiba MLA sing chatkani haiba governor chatchiba aragi ex chief minister su magi personal capacity da chatna leriba concern si sine na mai so tawruba kholo yam appreciate tawningai wai sigi wafam sidi aduga cabinet ki bari leina wafam tumati mansu haidre ko ju bab na sagal pangang nang na leire adumati hoi yoram ba suya yoram da ba suya ko mana hairam badu phawgi level to adu da so ko appreciate tawningai oi adu state government na sai Michael na takpi bachumi original inhabitants sing fajana masak khangtuaga state sida ain kaina sangsalakpa aduma mitop sing kana kana no habse pose fajana khangdok nanabaga mari leina ba thabak sing si masige clear oiba picture ma protri fawbudi pangthokani haina tawriba census se masi miyamgi thamoida akhoi asokpada kari haitare shoga leiba mafam da thum taisan ba morok taisan budo adu main thoka da khongthang moi banina madu lephan biu haiba kholausi somewhat madu gi effective oiba kari gomba khara leiba gi oiram basu yaina khali date 17 dagi hogada ba akhoi gi kano se portal se masi Michael hangba yadri khotri ga hairisi sigi lekhaya ma tanadri phogdi si hangdok da pandora box hangdok pa oina ta gi drana hangdok pa yada bo oiram basu yai ko adumai ga oiram basu ba phayena adu baba adu stefam nendi adu lobjage smai thamjage okay za jala ja aroi brown ne lakcherege aroi brown gi seida keno da oza me ke lakcher mi oza hojik se cabinet se matam budi amna leitre haitare Tatharugam to set cre and do Sidai full fledged at Tambai Tangai for the Dumakle from Josalan the Pongo Pihaitare and the Sidai Lang say. How do you say acquit the issues? My am a lady, issues my mangata lady Miam demand my mamma paid a lady at a government fulfilled Tongam and a cabinet formation ship has a complete order matam data matam the Hojik Miama Taliba demands the Katang full fledged when later fulfilled Topuda. Hena effective oigadra haidi huji moi manga khaktang leibo oibendana sidi adequate oidina traga moigi mapangandu hena strength to wat pana masi oidraga su cabinet to phasana masi se complete formation oiraga di hena mayam gi demand sing tali ba kol issues mayam si solve to boda hena khumang sausin dana hema pangan khalakpa oigadra ka habi wafam se haidi huji moi ngasai go jan have the 5 man soccer do moi manga khaktang oibendana du do mapung phara ka di train thoisi pulam lakta ra ga di hena songi mai ke daga di lakan hebe posi khatang matam di am di laitre kamai thambi ding ja football sanabagum tarani hojik se football se handa ki Argentina sina 90 plus da dum goal chanbagum nako ngamba tarabasu pressure se kanana heiba ngambra kari handle to ba heibra ibagi question ne ba si sida myoi manga 5 men soccer se mogi mateng pang bi ninga gi mi khara tare hek thajul labadi atop sing sina ho yaudre haina resign to na aga mantri phangdabagi saruk BJP su hojik image yam phatre haina resign to rakadra haibagi pressure su soidana leram gani ba hojik khurai gi honorable MLA na su BJP na mamai se chumthok trabadi smile dum to ro taradi me su tok patare haina horabani na so ho adoi tarabadi now manipur gi issue mayam singse leitre election is part of the game amani festival of democracy amani adubu hojik yengba yabase mi tare se suna nabagi damakta hapna nabagi damak seda mantri phanghodaba te singse amuka tho abdi kamai to gani haiba question amane ba so du gi pressure du BJP na handle to bangam kadra hojik phawba si sida su absolute majority leina atopadi coalition partner dagi MLA losilaga chatpaneba aduna takpadi BJP gi manungi se pressure yam leba otherwise if there was no pressure they would have easily constituted and formed 12 members 12 cabinet members adum pangthokani ba hojik se naksil lakpadi matam se loram dai sida pressure se hen na BJP gi namak ta lebra haina de di khalle ba adugi maram oiduna most likely moi expand to do mande ba to su to roi ba maram de hek to ro ba
ministry kai gani he kai ba du kamai election face to ni oza jalal chomi chomi adu mo to the PR thamaga law and order phate haina PR se dum thamdok kado wasu ma leba so hoji ki di very clear ne BJP na moy amu ka gani na khalabadi adum SEDs adum chathaki gani moy karo he khalabadi PR so adum tham gani wase ki strategy se very simple ne ba adum anybody can understand adu gi maram oido na hoji ki ngarang gi khongchat do ex-CMN Biren ga Amit Shah ji gi dodi hoji ki burning pressing issue gi matung maram nuda unaba male yamna ka hena cabinet expansion adu da di yaram do mande because hoji ta sing na di du gumba gi du line du da u de ba adu ga moyi unaba so yamna ten tak ni adu ga magasu adum halak pani na adu ga speculation was there ex-CM must be inducted in the national level leadership having adu so iramdre so now ina hygiening the point di it's very clear hojik ti mami su ude BJP na despite having absolute majority they are not yet in the position to form and complete the 12 members council of ministers adu itarabadi BJP gi maralla or Manipur Praja mayam MLA masing gi munnabagi akoi gi maralla kana gi maral no haiba sidi only God knows akoi Praja mayam na khangde ba akoi BJP da hek tai narabadi noi masina dum khatne dudi hana gi su ei mantri phangde thugai gi nei hojik se mukka bade mantri phangde mukka hai ga da hai da kani ba hojik se adu maru oina yamna nungai te ba pot ama se unprecedented incident ama se karino hai tarabadi irang gi maram oiduna leadership se accept tawdrabani na en Biren se accept tawba yaba accept su tawi naga na su kuki na su chatli adubu formula ama pale ba adu di kuki gi deputy CM ama naga gi deputy CM ama pirak pase mathangi sarkar da su dum lakado ribra sigi formula se adu de oza jalal no di muslim di karisu phangaroi ne adu gi maram oiduna sigi formula se unprecedented ne sisi makhata na dum chathaka dobra adu gi hapna adu su kampo pi ga senapati gi line ani ne two deputy chief minister hanadi matek amadi honorable deputy CM naga dagi dikhona kanna kampo pi da CM lakninga gi kanna khotne last CM chatpa yara kanjama se muka chatpa yara kampo pi da program da yaudre ko nan gi so admaina any kind of formula does not work in Manipur ki damak tadi formula mata leitre ba adu gi ne ba yamna dynamic oiba yamna fast changing oiba pot ama lebani na so is this really BJP central leadership singna sibu sigi situation sibu hoi se paiba heite or hoi paiba ngamde na sen to naro loinamak chief minister to ro haina hojik ti CSO su kodre MLA su kodre kana su kodre BJP central leadership no state the loy to ro haeba negotiation su state the loy to ro haeba nan wa din how leitena kuki zo council ko gani zoni ko gani meitei ko gani ama ko gani ba hojik di center na di hat jet anoba sarkar hek la padegi center Delhi da ko ba se kanam ta udre ba aduna tak padi central government leave everything to the state government but very unfortunate part is road map se karino road map le ram de ba handak thasi da si tause next week the sit next month the sit haiba leite ba the only road map the only activities what we have seen is chief minister is traveling everywhere in the state he is enjoying ma mathanda adu hatang di hoi ne di uwe ba adu gi maram oiduna public discontentment se masing adum hengal lakpa gi maram oiduna hojik se election so naksil lakhre adu ga mi masa gi kaino ama a blind man leading the blind haina ko adu gu tare ba hojik se so I want either from the central government or BJP oiro road map fazina takpiu road map madu fazina Manipur Praja in follow to ba yabadu to biu natrabadi Manipur se akoi masen khatnara cancellation go dore people who really love and care of Manipur akoi gumba who want to coexist in a lifetime akoi gumba se waraga leire ba wa ba haibadi akoi hena wari ba mi mayam sing se Manipur Praja mayam sing se noi gi game plan du da noi gi policy du da akoi mayam sing se collateral damage adum to phangrabani na 3 years is more than enough I appeal to the people of Manipur to understand the
kari moina leadership sing na hoi bu pang na aina ngasai chu aina so update to hibane ba NRC ga census gi matang si sida ngasai hai hibadu kuki gi leader sing na separate administration tan bagum na taloi se na haibane ba kari gi census se to roi se haibane clear number 2 adu census du hek yitho di cancel to tho di NRC gi kaino pot du lakna na ba gi dawak space khara phangani ba hoji census gi se chathan hi se NRC kun na condition khara tamse haiba hek to ba ding na ba soirak pa se so aina manipur praja mayam sing sida thamjaning ba point di kuki gi separate administration taliba MLA sing na praja bu pang na to ba gi ngasi se upai leitre ba adumai dosa tare ba praja se adumai to na hoji leader sing hayeng delhi chatka do bani hai ba sing su praja sing se pang na to ganu akoi amuka dosa ta gi gani adugumba pamde clear cut che payo state government gi because central state relationship si sida officially state government have to write a proposal owing to the present law and order situation census cannot be conducted haina hazana ira kan du pai bi ra chat piu pai ra kan chat la kan sida kaya kaino press conference pi su kana roi ba because we want result we want output we don't want assurance we want the outcome do hoina pambani na praja sing se ware praja na pamba gi di illegal sunate unconstitutional sunate illogical sunate yamna reasonable oibani na so if you really love Manipur if you really love the people of Manipur leadership maroi na state government na minimum da to pham thok pa ya ba decision lobby akan sandar thabiu aduga pulap tak min nasi adu taradi the people of Manipur will find peace 8 9 times again okay oza thank you so much loi se du gai yam te na oza jalan oza husi political development me mama kuin uribna mathang lak pasida khatang aina thida pusilak base hujik se khatang contradictory oire adu as a part of the political development one of the koi gi pending issue side there so work for gi sige amna kanu oire haidar jik state na work for board sigi sem gi matang state da koi hujik am issue sam oira kan da koi gi magi chairman thing gi chairman office ka leidam bai phamam bagi waho wathok haitare mayam am de haudan tar state da koi gi muslim gi MLA sing gi no response adagi di koi gi kanu am pupi react to ba haitare adu so u de haitare adu sigi political development as a undisputed maitei pangala koi gi leader haitare kamaina thambiding am ten thambiu za koi si SURBALA wakfa gi matang si lakpa kanda ma koi aina ngasai de gi koi gi NRC gi natraga cabinet expansion gi matang da koi gi hi thamjari ba ton si kaitang sense to pa ya na khali akoi gi sida state sida SURBALA koi gi akoi state sigi akoi gi miyam se masigi laiminnarakpagi magi akoi kanoma composition ama magi structure ama mai kanglon ama tongan na akoi adagi puari dagi mathang chathang sum lakhiba akoi oiba tongan ma composition structure ama lejari bane ba ko lengak lon gi oiba da soko mase karai dagi hawi haiba kanda akoi pangan singi lining lai shonga mari lainaba hiram singche masi khut thinjal loi haibase masi akoi matam amada akoi leibiramba iningthau akoi khagem bana matamdu da akoi pangan singsida pibiramba keno mane guaranteed amane ba pangan sing da pibiramba thajar madu karina proof tawi hakanda kaji loi sangaina ningthau gi konung da thambirami se akoi pangan gi dharma karma ga mari leina ba dharma gi manung chan badal leiba magi law of inheritance or law of matrimonial kano singse issues or lai mayam che loina akoi dharma gi oiba jurisprudence gi madu gi mayam do administer tonaba tongan na sira khuthinjan dabagi chanabi president tama mafamse tamse lakrabane ba ko swai sum lakhibaduna akoi kano da 1947 da SURBALA si matek simdang ai create tok jaram ge ko mayam da 1947 da akoi state sigi akoi maning tamba government ama akoi kana gi sumi kha pon da ba akoi government ama Manipur State Constitution Act ki makhada leira kanda ko Constitution Act masamakta akoi political reservation piraga seat ahum reservation piraga la ine hoi khoise shuaina akoi matam tu da Constitution Drafting Committee da panel lama
yauraga interim government ta pangal madum yauraga adudagi amoka India gi phiban nung da tilla matung da lerakhiba magi consecutive government singche masida su cabinet ta pangal ma yaubugi presidency adum lisang sitna lakhibane ba Michael ko masi kari no abda mathau su taba maram di state sigi wa composition je 1947 da akhoi leiramba akhoi kano du da akhoi bob kathing ko bomga adage akhoi kano amaga akhoi kano dagi akhoi koki jo kangbu dagi haigadra akhoi THADOU dagi haigadra akhoi kano constitution drafting committee sida ama yarami maga are akhoi pangan dagi amaga maitai dagi ani ga ne Sina ne bat constitution Manipur state constitution draft do grise adai mathang cabinet khuding makta pangan gi mafam ama bat ma dum piraga lae ba masi tangai phadana state sigi oiba decision making board kano sira highest decision making body sira yawan pham thokpa khoi pangan sigi hak amane na masi presidency lae ba constitution de itrasu adu karam kan de gi masi gi posi lokthu i hai kanda 2017 da BJP gi government lakpadai di akhoi pangan chi cabinet ambo yaudre mathangi government amuk lai BJP gi adaso akhoi cabinet akhoi ambo yaudre ado hanaki government se amuk lakpa kandana kari tore kanda naga da deputy CM MP kuki da deputy CM MP ko ado akhoi pangan dagi cabinet chu yaudre deputy CM di tokro pung yaudre da housing na amuk kari tore kanda wakpha board aina akhoi state work board se masigi board si semba matamda mi taret khaki maming lauthokpada akhoi non muslim ani hapchale non muslim ani hapchale isi kam aina happy ha kanda state sigi BJP gi president oiba adumba MP ju oiba akhoi madam Shanta gi maming si hapchale ba ko ada laibo wafam di wakpha amendment act si akhoi kenoda 15 April 2025 ta India gi president SNP raga pass tawkhibani adugi matam tu da akhoi India da leiba muslim punamangna akhoi sigi excel akhoi gi lining lai sonda khut thinjan bani article number 25 ta khut thinjan bani article number 26 ta khut thinjan bani article number 29 ta khut thinjan bani India gi adumba preamble na piriba secularism haibodo mada khut thabani masigi thak sing se tobi ganu haibo phamsi hairaga laeba work haibadi akhoi permanent dedication haibaneba permanent dedication se kanada tawbono akanda akhoi almighty Allah god ta akhoi god ki mingit da akhoi punamakna akhoi lejariba property magi lejariba property tu degi akhoi percentage kharadi god ki mingda kathokpa se masi pious ke no phangi haidana madugi thajana ba adugi makhada kathok chaba property neba masi government degi loba property nateba adugi property to administer tawnana bagi damakta semba ek tu neba wakpha ek harise masi akhoi 1913 dagi lerakpa ek neba 1923 da 1920 ga 7 da 30 ga 7 da aduga 1954 da adagi 1995 da sigi ek si amendment lai greba ko ad lai grebe amendment punamak se wakpha se develop tawnana bagi damakta lai grebe amendment ngakta neba hana mamang da lai grebe ek si amendment sing ado hojik te kaidore 2025 ki amendment se de ha kanda maru aina pot mari da khut thare eba akhoi wakpha ki property se sigi matang sire sida akhoi any person amana DC da complain ama lakpa taraga de DC da madugi kano da supervision da property se confiscate to bangam gi power se DC da pithorak pagi wane ba adagi ani shubada akhoi gi sahi manga muslim se sahi manga phana practice tawdriba mi amana work magi property se masi work phada dedicate to we roena sigi athing mam pisalak paywane ba aduga ahum subadana karino non muslim inclusion in the workpa board haidi central workpa board or state workpa board se non muslim option be ayana ado mari subadana karino haiba kanda akhoi gi workpa by user si abolish to pagi board ne ba sigi hariba sing sigi matang da white agitation si tawbada masi agitation si government of India sina tabi raktabadagi last ta kari dor hakana supreme court ta case tawnai supreme court ta case taw basida akhoi supreme court ki BR akhoi goai sigi justice bench sina akhoi September 15 2025 ta man order am tai hariba order sida kari harake da akhoi magi leriba kanu sigi entire legislation se pull up stay taw basi ma ayaba pi adui mohta man partial stay gi aya
याब पीब पार्सल स्टेट से मनुंगदा मरुआइना DC दा पीबा हैंड पावर आदि वफद लेबा प्रॉपर्टी दो स्टेट ना लौसन बंगम्बगी कन्फिस्केट तो बंगम्बगी पावर मोन पीबदो मधु हौजिकी केस लोइद्री फावबा स्टेट तौरे अदो अनी सुबदा अखोगी नन मुस्लिम सॉरी अखोगी 5 years मागी प्रैक्टिस रूल से सही मंगा प्रैक्टिस तौरब मियमना वफद डेडिकेट तो यादे खोते सिस्टम दी स्टेट लुगा अनी सुब सिना स्टेट तौदना अदुम अपहेल तौरगा थंबिरंबा प्रोविजन अनी खगलाई अमना नन मुस्लिम इंक्लूजन अदुगा अमना केनोगी मतंग नि अखोई वक्फ बाय यूजर की मतंग मतंग से सिदा अखोइना लाक्सनिंगी बा पोचिना हौजिक सुप्रीम कोर्ट मसी इंडिया दा लेरिबा मियाम छिना मुस्लिम मियाम छिना पेन ततना सुप्रीम कोर्ट केस तोरिमनी पाक्सन लार्ज स्केल दम मेजिटेशन तौग्रामनी मणिपुर दा लेरिबा पांगन लाख अहुम सिगी थमोई नाबा फाइदगे थमोई काइबा पोसक अम ओइरिबनी मरमदी आइगे रिलीजियस की पायोस पर्पस की दमकता चैरिटेबल पर्पस की दमकता आइगे लेजबल लंथुम कथोकचबा अदुगी पोतु एडमिनिस्टर तौननबा आइबदी मद्रसा कब्रस्तान इदिगा मसी एडमिनिस्टर तौजननबा थंबा वक्फ बोर्ड सिरिसिदा स्टेट गवर्नमेंट ना अखोगी नन मुस्लिम हापचनगनी हाइबा वफम अमा लाक्तारगदी मधु अखोगी मुस्लिम सिंगी हार्ट से सिरिसिदा ई ताबा पोट अमनेबको अनु सिगी पोटसी मियाम सिगी इंटरेस्ट यंगा मियाम सिगी पेन दब सियंगा स्टेट गवर्नमेंट ना अदुंगै 1606 दगी अखोगी लेरखिबा लैंगाक्ता अखोगी लेरखिबा अखोगी रिलीजियस का मरी लेनबा पर्पस द खुद थिनजनदबा हाइबा निंगथौगी हाक्तक्तगी लेरखिबा मागी लिसांगसेना लेरखिबा सिगी केनो मयाम से मसिगी बीजेपी के कांगुसेना मणिपुर से सिरिस अखोगी मरक्ता मुक्सिन नौना पुसलागा अखोई कांगु मसेन सि खनान बसी लोइसुना खनान दबा याति हाइबगी हिडन एजेंडा लेबैरा करिगिनो सुंबा थबक अमा सुमाइना पाइखलक पसे मसिदी याम सीरियसली अखोई लौगनी अदुगा मखा तरकपदा वफम तक हाइजोगे को मखा तरकपदा मसे अखोई मणिपुर लेरिबा अखोई के पांगन सिंगना मसी नेवर अखोई कंप्रोमाइज तौरोय सी इशूसे नेवर कंप्रोमाइज तौरोय अखोई ऑल मणिपुर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ना अखोई एपेक्स बॉडी अमोइना हौजिक फाव अखोई इशू सिदा अखोई चपचाना अखोई याउद्री अखोई मसिरिसिदा इन्वॉल्व तौद्री याम कन्ना इन्वॉल्व तौद्री यबको आइको आन मसिरिसिदा सिमतंग हाइजौगी गे लोसलगे मसिरिसिदा अखोई लाइबा कनोसे अखोई रिलीजियस लीडर सिंग अमसुंग अखोई छात्र खरना मसिगी कनो सिंगसि अखोई मूवमेंट गी कनोसे हरपनी लमलम सिंगदगी तोंगानबा मूवमेंट मैम लाई सिगे तांकक सिरिसिदा गवर्नमेंट अखोइना आरएस ला अपील तौजरिसे मसि अमसु मसि पेनदबसि लैतननबा गवर्नमेंट तौगेदि तौबा यायबको अदो अखोई सिरिसिदा इशू में खकिता अखोइना गवर्नमेंट सि यामना सा चाउना यामना अखोइना कंस्ट्रक्टिवली यंगजबनि अदो सिगी मतंगसिदा याम चाउबा मिस्टेक अमा गवर्नमेंट सि कमिट तौदोरे सिना मरम ओइराकांदा अखोई याम अचौबा लार्ज स्केल अखोई मूवमेंट लाक्पा याय नत्रगा लीगल की तोंगान तोंगानबा कॉम्प्लिकेशंस में यामसु लाक्पा याय मखा तरकपदा लाखतबा 2027 की इलेक्शन द केंद्र कुनगा मंगा तरुकता इफेक्ट तोरपा याय एज वेल एज अखोई की सिरिसिदा परपिट्रेटर खर थोरै मुस्लिम की एमएलए खर लेरिबसे मसे मागी अखोई पोजिशन याम क्लियर होइबा ताई अदुगा लोइनाना नौना चेयरमैन पाइरेबा मसासिसु मागी पोजिशन क्लियर होइबा मथौ ताई इंटेंडिंग कैंडिडेट मखैगी जो पोजिशन क्लियर होइबा मथौ ताई अदुगा मुस्लिम की वोटर यावबा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंग द वोट लेपकनी राजनीति तौगनी खनबिरिबा इचलिनाउ सिंगना सो मागी पोजिशन क्लियर होइबा मथौ ताई हारिबा सिंगसे मसी लोइना 2027 की अखोई लाकदोरिबा इलेक्शन से सिरिसिदा अखोई लेरिबा मणिपुर की पांगन प्रजाना मदुगी चपचावा बिफिटिंग रिप्लाई सुंसोय सोयदना पिरकनी वक्फच की सिददी रिलीजियस के मैटर ने यामना मसेसिदा अखोई फागी फरांग सानबदी चुमदे अदुगा मसी अखोई ताहुकिबा मतम खरगी ममांगदा कनागुंबा एक्टिविस्ट हाइतारेनेको अखोई रिलीजियस पर्पस सिदा ngangoidaba wa ngangba hairoidaba wa haiba adumbada अखोई मैहौ लांपोकना चिंगबा थोकपा युम काइबा तोबा थोकपै पोट लेग्रामने अदना सिरेसिदा कनागुंबा परपिट्रेटर खरना मूवमेंट तौरिबा सिंगदा पुकनिंग नागदबा अदुदा अखोई डिस्टॉर्ट तौगदबा मोइदा डिस्टर्ब तौगदबा वा ngangba khotpa kanamta masi tawhanning de adumaina sum thamjage okay sir thank you so much work for board ki so one of the akhoi issue saita retuna Islam learning dharma chatpa singi sanctity da formation of work for board especially in the state haita ko India pa mucha so basi heu thokan tau ki masina kadai phaw sokali masung sukhande sine Islam learning dharma chatpa ko mete pangal singna as kari stand sing lok pa ya habna ching form du so laide masi jo ko issue jam ni state sigi now coming back to topic hojik se la kan da ko na cabinet expansion
तौरक्पा अमसुंग तौरक्तबा हाइबदुदि हुजिक हाइबमक्ति ngamdri adubu तौरकनी तौरक्पा याबगी possibility से हाई हैन मैमना हाइनरक पोतुनि दुना obviously कंसाइगी कनोसी कैबिनेट से एक्सपांशन तौरकान दा खोगी पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग अमखक लाकपा पोत लानी दुगी पोतु नति मैमना पामिसे दुसु लाक्सनु अदुगा मैमना पामिसे खोगी यामना पापांग कन स्ट्रेंथन द गवर्नेंस म लेबिदुनि मैमना पामिसे कैबिनेट एक्सपांड तौ हाइबगी अपाम्बा प्रजा मैमदगी मागी कंसर्न अमको प्रेस तौरैसे कैगिनो हाइ कांदा स्ट्रेंथन गवर्नेंस हम चलाइबा पाम्बैनि मैमना डिमांड तौरिबा सिटी फुलफिल तौहनबा हेन पांग कन बदु लेहनबा पाम्बैनि अदरवाइज ओनली फॉर पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग खतंगी ओइतार कदमी थोइदोकनाय अदुम इफेक्टिव ओइदो पोतु ओइदुनि मरक्सदा खोगी चीफ मिनिस्टर अमित शाह का उनबगी होम मिनिस्टर अमित शाह का उनबगी वाफम सिना कोई हुजी पॉलिटिकल इंपोर्टेंस इशू हुजी हुजी थोइबे एनआरसी की मतंग हाईलाइट तौरंबा सि वाफम लेरे मणिपुर की सिचुएशन सिंगसिगी दुगा मनुंग करंबा एजेंडा दा अखोगी कैबिनेट एक्सपांशन का मरी लेनबा पॉलिटिकल ओइबा हेन्ना सानबा अकुप मरोन हाइबदुदी अखोगी फोंदोक्तबनना खंगद्रे मदुमा दुगा एनआरसी की मतंग हाईलाइट तौरंबा दुगा सिचुएशन मणिपुर प्रिविलेज सिचुएशन की मतंग हाईलाइट तौरंबा सि पोचिम दि लेरे अदुना अखोगी अल्टीमेटली मयाम हुजी हुजी से अखोगी लाइबा political calculation से नते मैम पामी से लाहनिंग डेवलपमेंट दी अखोगी टेंजिबल ओइबे एक्शन उत्पादु का फाइ मरु इन हुजिक अखोई कैबिनेट एक्सपांशन से मरु ओय अदु तारगसु हुजिक प्रायोरिटी दी एनआरसी बिफोर सेंसस हाइबस ने हुजिक अखोगी नीड ऑफ द आवर ओइरगा मयाम से लॉन्ग दन हुजिक मै चागा लेरिसे तुना हयें खुचत कने हाइदबा सरकार के अखोगी गवर्नमेंट की मिहुचिंग दिल्ली द चला काना तक्सिन गने हाइबसी स्टेट की अदुगुंबा ई प्रपोजल हाइतरे अदु पुरकांदा अखोगी यामना इफेक्टिव ओइना तोहनिंगबगी वफमसु अदु वफम दुसनि लेरिसे तुना येंगबताई हयें थिंगबा अखोई केतंग डिफर तोहनबा ngamdoribra सेंससिक ममांग की तैदा स्टेट से यामना मरु बिसु सम ओइबंदना करी फ्रेप लौरकपा हाइबा पोतुनि हुजे अखोई मयामसिना ngai de bhai tare so good day so ngasi ekoi de loke program si mata ngasi tension jere ekoi ge thorom se saru ya bidon mapung fan biki ba ngasi gi panelist animak oza sem jalanam de oza makelam jathang om ko sona thakat phong dok jeri hayeng chu lamda mase thoi ba tongan tongan be su si mata ngan nei na janami tan ja do ekoi ge dialogue forum na putona lak jege mi am sung soi soi den mit eng ta bi puno pom ka hana khuram jai North Window meaning Tabiriba Mayam Punamakbu Taramna Okchari Hauzik Mapalamgi Tabaki Pau Pichari Ahan Bada Atubagi Oina Dubai warehouse worker gi Tabak Gauri Hairiba Tabak Asi apply to bining ba Miyosina presentable and good communication skill Leibatanatana Masagi Chahi Kumatoi Dagina Contrataret Paubada Leiba Oibigadavani Hairiba Tabak Asigi Pizariba Kudong Chabasing Adudi Per day 12 hours duty hours oijagani. Per week ta 6 days duty oijagani. 2 years work visa pizagani. Loinina accommodation and transportation pizza batanatana. Medical and insurance su pizagani. Hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani. Ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri. Hairiba thabak asi apply to winning ba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankai manga dagi haujagani ahum subada Biren water park ki female retail staff tara kauri Hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana Yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pramorol gi damakta
7005273217 नत्रगा 9366230077 नत्रगा अखोगी ऑफिस नॉर्थ